Haleluya. Turashima Imana rero uyu munsi ugira gatatu turi imbere y'Imana mu gusenga twiriza dushaka amaso y'Imana. Amen. Ejo twabonye ko hariho amasezerano. Amen. Twabonye ibintu by'ingenzi bijyanye n'amasezerano yuko abakristo kenshi birabagora ariko bafata amasezerano ya Isirayeli bakayita yabo kubera kutigishwa. Twabonye ko hariho amasezerano ya Isirayeli afite prolongement mu yacu. Murabyuka? Hariho n'amasezerano ya buri muntu wese. Ibyo ni ibintu dukwiye kumenya kugira ngo tumenye uko dusenga. Ubwo twabonye ko ntago wajya kwishuza Imana amasezerano utayazi. Niyo jambo riri muri Amos ngo abantu babiri bagiyana gute bagiyana mu rugendo gute batasezeranye. Nimva ko ari isezerano nese? Ngo buri ruhande ukiye kuba rwaravuganye n'urundi. Ibi byose wabonye ko ikibazo kiri he? Kiri kuri cya cyiciro cya mbere cya relationship et relation. Cyitwa gute? Kumenyana. Amen. Connaissance mutuelle. Twabonye ko bigira ingaruka no mu buzima bw'abantu giti cyabo. Twabonye ko ari cyo gituma amago menshi agira gute hasenyuka kuko bahita batangira gutungurana. Twabonye ko muri relation nico cyiciro gifata igihe kirekire. Twabonye ko kumenyana bibyara iki? Ubusabane, communion. Kandi ngo Imana Data niyo kwizerwa yaduhamagariye ubusabane n'umwana wayo Yesu Kristo. Ariko twabonye ko ubusabane ntabwo ari cyo cyiciro cya nyuma cya relation, ni intimité. Amen. Intimacy twabonye ko n'urwego rwo hejuru. Ntabwo ari abantu benshi bava muri iyi si bagananye n'Imana barugeraho. Benshi abakataje cyane bagarukira kuri communion. Niyo mpamvu Imana yagumye kuri communion. Twafashe urugero rw'abantu bageze kuri intimité n'Imana ni nk'ari abahanuzi abusoma muri Bibiliya. Ubwo twabonye ko intimité égale partager le secret. Niyo mpamvu iyo bavuze les parties intimes d'une personne bavuga bwa bwambure tuhisha mu kwambara. Sibyo? Nuvuga ngo babyita les parties intimes. Kubera yuko nta n'umugiye kumenya kiretse wo mwashakanye. Umujeje Yohana rwandiko rwa nyuma rwa Laodikia ngungureho iki? Uwambare uhishe ubwambure. Ba nuvuga ngo imyenda ihisha ibyo umuntu wese atakwiye kujya kubona ko nta burenganzira afite. Abashakanye bo bafite uburenganzira byose. Kubera iki? Bahindutse des intimes. Wise. Mfashe urwo rugero mbereke icyo bita intimité. Bahindutse des intimes. C'est supposé yuko batangiye muri relation yo kumenyana bagera muri communion none bageze muri intimité. Barabana rero. Sibyo? Nta n'umwe ahisha undi. Théoriquement. Mubise. Imana rero kugira ngo ikwinjize muri intimité yayo. Ntabwo ari imikino. Ni etape ikomeye cyane.
urabona nk'ubu par exemple Imana ifite amabanga menshi kuri buri muntu wese, kuri buri gihugu cyose, kuri buri kintu cyose. Bro, ntabwo ariho Imana iramutse ibishyize hanze ibintu byahita bihagarara. Niyo mpamvu rero Imana mu mikorere yayo yagendaga ihishurira abahanuzi ibyo ishaka gukora. Ntabwo ari byose ifite mu mutima, juste ibyo bakeneye kumenya muri uwo mugambi. Kubera iki? Kuko babaye muri intimite y'Imana. Amen. Niyo mpamvu rero Imana itavuze ngo Imana data niyo kwizerwa, yaduhamagariye intimite n'umwana wayo, yaduhamagariye communion, ubusabane. Deje iyo ugeze kuri iyo niveau urashima Imana. Amen. Imana ishimwe. Hanyuma twabonye ko mu masengesho usenga akwiye kuba azi ibyo Imana yavuze, kuko ntabwo wajya kubwira Imana ibyo utazi. Ukwiye kumenya ese Imana yansezeranije iki. Niyo mpamvu dukangurira abakristo kumenya Bibiliya yabo. Kandi twabonye ko malheureusement abakristo benshi ni abanebwe, gusoma Bibiliya. Hano Amosi 3:3, mbese abantu babiri bajyana batasezeranye? Amen. Imana irabaza. Hajemo ijambo ryitwa isezerano. None se wowe wagenda kuvugana n'Imana, kuko amasengesho no kuvugana n'Imana. Iyo dusoma ijambo ry'Imana niyo ibitubwira. Iyo tugiye kubumbura akanwa imbere yayo nicyo tuyibwira. Nimumva se ko ari échange. Iyo usomye Bibiliya niyo ibikubwira. Iyo ugiye gusenga uyibwira niwe uyibwira. None muzagendana n'Umwami Yesu ngo mutasezeranye? Ntishoboka. Kwiye kumenya niki yavuze. Yavuze iki? Yakwemereye iki? Nusoma amasengesho ari muri Bibiliya y'abantu bamwe b'Imana, ba Mose n'abandi, n'aba Yeremiya n'abandi, uzabona ijambo rigaruka. N'aba Daniyeli mu masengesho yabo barasita ibyo Imana yavuze, ngo Uwiteka ngo wibuke ko, ntiwumva se, wasezeraniye basokuruza bacu ibi n'ibi n'ibi. Ni ukuvuga ngo babwira Imana ibyo Imana yasezeranye. Ntabwo rero ushobora kuba uri umukristo uraho utazi ibyo Imana yasezeranye. Niba usanga rero abantu basenga ya masengesho Yakobo yavuze ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Urumva? Murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Tubaza kubona gusaba nabi icyo bivuga. Gusaba nabi. Vous demandez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Murasaba nabi. Urabona Imana ikubona urasenga ikuvuga ati yego ndumva urasenga ariko urasenga nabi. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ariya Yakobo 4 Amen. Umurongo wa 3. Urasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Amen. Amen. Murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Ushobora gusaba ukawusaba nabi. Uyu munsi rero ijambo tuyobora ngo turareba mu Kinyarwanda
quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, rien ne vaut le temps que nous pouvons passer avec Jésus. Ibihe waba unyuramo byose. Uno umutwe. Ibihe waba uri munanyuramo byose. Nta na kimwe gihwanye n'umwanya uha Imana. Ibihe byose waba urimo nta gihwanye n'umwanya umarana na Yesu muvugana. Ni ukuvuga ngo ibihe byose twaba turimo nta kirusha agaciro umwanya tumara imbere y'Imana. Titre mwayumvise? Uw'inyama n'amaraso, umuntu atari umwuka, iyo abonye umuntu afashe umwanya wo gusenga, we uwo mwanya wita ko ari imfabusa. Ariko umuntu w'umwuka umwanya amarana n'Imana aba ariho aracunguza uburyo umwete. Mwabyumvise? Amen. Umuntu w'inyama n'amaraso, umwanya umuntu amarana n'Imana bavugana amasengesho aba ariho arata umwanya. Ariko ku muntu w'umwuka umwanya amarana n'Imana mu masengesho aba ariho aracunguza uburyo umwete. Murabyumva? Iri jambo mvuze rirakomeye. Umuntu w'inyama n'amaraso, umwanya umuntu amara imbere y'Imana mu masengesho aba ariho arata umwanya, ngo yakawubyaje umusaruro mu bindi, mu bifatika. Niko yibwira. Ariko ku muntu w'umwuka umwanya umuntu amara imbere y'Imana nzima avugana n'Umwami Yesu Kristo aba ariho aracunguza uburyo umwete. Reka mbaho urugero. Muzi ko icyumweru twacise ngo nimuze tuture inayoti. Mumaze kumenya nayoti icyo bivuga, sibyo? Ahariho ibyahakorekewe, impamvu Samuel yahisemo, murabyuka byose. Yaratuye i Rama, niwe yavukiye, niwe yarafite urugo, niho imva ye iri, Samuel. Ariko hafi ya Rama ariho ahantu hitwa Nayoti. Twabonye ko Rama biravuga ahantu hirengeye, les hauteurs. Na niko bimeze. Lorsque tu es à Rama, tu as une vue imprenable sur Jérusalem. Iyo uri Rama, Yerusalemu urayibona kuriya nko mu kibaya. Mu mateka y'intambara z'amahanga, ingabo zose ziriho zarwana ngo abambere bafate Rama kuko barakontorora Jerusalem. Babibise. Hanyuma hafi rero ya Rama ariho Nayoti. Nayoti rero bisobanurwa ngo habitation tranquille, ni ahantu hituze. Amen. Niyo mpamvu kiya kibanza cy'umwami hariya i Nyamata, amen, hariya hiswe Nayoti Rama, kuko prophetically mu by'ubuhanuzi abantu bazajya bava mu mpande zine z'isi umwuka bazana kugira ngo baze nk'uko Dawidi yahungiye Rama, Samuel ntamugumana i Rama akamujyana na Nayoti kugira ngo Imana imwomore, imuruhure, imurestore, yongere imubwire,
yuko nubwo anyura mu bikomeye ni ukubera aya mavuta nagusize, kandi uwagusize afite imbaraga kubikuwanya byose. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. None i Rama hari ishuri ry'abahanuzi riyowe na Samweli. Amen. Bibiliya ntabwo itubwira ibyo bahanuraga bose byose. Mugeze mumva abana b'abahanuzi babasigira igitabo ngo dore ibyo twahanuraga, ariko iminsi yose bari mu ishuri kwaruguhanura, kandi ntabwo ari ubuhanuzi bwa fake, n'Uwiteka yabwiraga muri bo. None nshaka kubabaza, umwanya bamaze i Rama bari barata umwanya? Nimba navuze ngo umuntu w'inyama n'amaraso iyo abona umuntu afashe umwanya wo gusenga Imana aravuga ngo ariho arata umwanya, ariko umuntu w'umwuka gusenga Imana umwanya uha umwami Yesu ubu uracunguza uburyo umwete. Pourquoi? Kubera iki? Kubera ko umviriza, ibyo bahanuraga nubwo tutabifite hano muri Bibiliya, amen, ibyo bahanuraga byaremaga amateka, bikarema amateka ayobora na ba bandi bavuga ko bari barata umwanya. Mwabyumvise? Hano turiho turarema amateka, ibyo mubimenye. Mwabyumvise? Ibyavugiwe na yote byose n'Umwuka Wera byaremye amateka, bishoboka ko n'ubu biro birayarema. Umuntu w'inyama n'amaraso yibaza ko kuza imbere y'Imana nk'umunsi wose nk'uri guta umwanya, kandi aho imbere y'Imana niho amateka aremeka. Rero uw'inyama n'amaraso turata umwanya abashaka Imana, ariko umunyamwuka turacunguza uburyo umwete. Nurashe tout le temps. Dufate iminota 5, nimba ariko nawe wibazaga wihane, kuko hari igihe betete gusenga ko ntabona nta bintu bihinduka. Iyo yari kamere yawe, niko ikubwira. Bayizi, ni kamere yawe niko ikubwira, iragushuka. Kamere ni inshuti ya Satani. Muje kumenya friend wa Satani yitwa kamere. Kamere yitwa inshuti ya Satani. Urazi ko bayita mu Cyongereza kamere? Murazi ko bayita sinful nature. Urumva? Sinful nature. Si Satani se? Ngo na kamero kuruje ibyangombwa kubunyabyaha. Nde munyabyaha wa mbere? Satani. Kuko imbere ya Satani nta cyaha cyari gihari. Abantu rero benshi bari muri kamere, nivuga ngo bari inshuti za Satani. Bibiliya irita kamere ngo ni sinful nature. Hanyuma Louis II muri traduction ye ya Bibiliya ayita l'homme animal. Nivuga ngo umuntu w'inyama n'amaraso ntatandukanye n'inyamaswa, parce qu'il vit par les besoins charnels. Kurya, kunywa, le sexe, je ne sais pas quoi. Hari ibindi se ibinyamaswa bikeneye nibyo nawe akeneye. Ntago yireva au-dessus de la chair, au-dessus des convoitises charnelles, kugira ngo yaspire kubirenze yiboneka by'inyama n'amaraso. Ejo twabonye kategori y'abantu babiri, murabyibuka? Amen. Ceux qui sont en quête de sens et ceux qui sont à la recherche effrénée des plaisirs mondains et des choses matérielles. Twarabyize ejo. Naho kureba tu cours après quoi? Ururuka nyuma y'iki? Umwanya w'Imana ni ungana gute? Iyo mvuze umwanya simvuga kuza hano. Umwanya wa secret we ni Imana. Uriya ni Imana ikonta cyane. Pana kuri mu bandi hano ngo urasenga.
hariya ufata initiative wowe wenyine, nta muntu ushaka kwereka ko usenga, ukajya gushaka Imana wenyine. Uriya ni umwanya uri précieux kurusha indi myanya. Ni ngombwa tukwiye kubonana turi ubwoko bw'Imana tugasenga, twabyise corporate prayer, murabyibuka, ni amasengesho communautaire, ariko igikuru nuko umuntu wese adevelopa ubuzima bwose bwo gusenga.